dua nama dok. Asa dak sudah purung ngapis sakut jadi baria. Dak sudah uhum sebenon di tangan. Nasosa dia. Asa radewa warwani rajain bacalo di haroronami di sopan-sopan nami tuamu hula-hula nami marga babar. Ope pada nami. Kami wahani mana-mana bah hula-hula nami. Bapak wedangna nabar. Hiti bangiduan nami godang liat godak si parmini angke tokatik kineneng rok ini macam dungobi basa-basa ni Tuhan si jalommu jadi lasmar hani badan lasmar wasabdin tok sogo dia pe hauro nami Tuhan tama nangguti basu-basu nagtong jumulo maron nami asa bagok namar hal to mak maniagatan kerubian maulo tuk sogo dia penatar patubahani ulah-ulah oras mahmuna majalo sok semuni mahami hula-hula namanya betul rasa kalau nami asal bakal marmebe tuguro nang dan malihami godang dia godak si parmeme dalam masuk sini
rohani si Hoping ma tubukat na tarawin. Asima rohani Tuhan tayo di hohelado di bro. Sa tibuma day lang mga bingabing. Las donga mo may saat berasal maduan. Betul. Manang mat. Mula tema tiang muna saluna razai Hanya sahaja dos tujuh. Namarlas ni Roha doon tadi apalatik yon. Naong sipul nakining. Lima, iyanak pun namin na gabi hilango. Asa hay gabi la boy. Sebagai curun Nakoy. saya mga lapas-pas patong asari piyon. Tula mo ide. Alanido, dia apalatik yon Roha mo. Mabuas si pangano na tabut mo. Si pangano parhipasang mawon, mga simamat na martua di bata. Asa tujulan nga yon. Uru di hanwa masawa kena tau mo ide no. Lumabisa kamo kapas-pasuas sa puluhulan namin. Asa jabatan namin may tujulan na rin. Si Pangano nawag namin Jod ng saudara tuloy-tuloy si Pangano. Terbagi tula mo na ko. Nagoy terbaik kami lang pasang po kamo na dyan namin. Kanya ko kaum tujulan na rin. Boy palisanong pero namin lang pasang po kamo. Asa doon namin sa hatan studio na madok. Asa titim man na tinopa hudong manas na rumah. O tingsa sa dia na boy pasang taon. Berbagi mo kena. Sa Tuhan taman naman ko di pas-pasuna. Sa jalan ba? Last disima dohot tinggan Manggaran tagok kamu suhami padaran. Alani naro mahami gusto mabutik di sa ating kasi kung na labangan muna balitik yun. Iba tutu bihala na ng madala sa pagkaga sa lima. Anak do kurutay ni Julian tayo sa pagkaga. Alani yaw na kurunami. Kusawani pelik kinaboy terbasar tayo na labang na muna. Bagi sa marhulid kami na laman ng pagkaga muna. Alemon sa marhulid kami lomba na ni Julian tulong nilom. Asal runay na sa katan na tua. At ang isigit sa pahulog na si rumah. Kusawani pelik kinaboy terbasar tayo na labang muna. Sa gulong pa niya sa lung na pinasuna. Iba dito si manang-manang mak. Tapasahan tua mata nomor 2 batal. Babe, kasi ko isi, kasi ko pinako. Ano babe? Ano isi? Paglumubi may bibire namin doon, bibire namin. Takas dinong masalo pasu-pasu pada masaripeo kamera pisir bagas dorong itu hatay. Agia mantong rumah di biro kamu, dijulun ini dorong, dijulun itu hatay. Kami yang namin doon mantan rakto di batang asa sisa datay kamu, sisa doluan, sisa daroha kamu, lo menjalani rumah tangga kamu na tujuan kayo. Alani, gas roha namin, sonang hanin, sonang seribu-ribuan, ang seperti kamu. Itu membuat namin dek ke namong mo. Asik ko Dek pesi. ke sahan. Bak nabi ako eh. Dek ke tiyo-tiyo. Ano? Asa dorong namin mas sumunidok ina tiyo-tiyo. Asa tiyo ina tiyo. Yung mana po muna pang Saudi at tujulan nga yun pasu-pasu ni Tuhan ta. Sugsubang man ang pasu-pasu ni Tuhan. Sahat sulu, sahat kubot kaya. Sahat tupasakan ni dek yun. Lau penganong muna di dek yun. Sahat mahamu. Horas dia lagi rin. Gak kamu ba? Wah, nasi ko pesi be. Apa tujuan mo? Persuban. Bisa ko ni wala niya sudan. Tiang muna. Dengan kami berhuwas sebagai persuban rodo ang bunso tong sonang kaito. Ano baru? Iyo. Kung kamu sudah apa? Angkara sa namin, hindi na kipersuban. Wala niya sudan. Masahan. Iyo. Asa sa nila ini na dua-dua. Sedikit coba kurang-kurang pengaruh. So dia benagoy sa pagkakami. Kesa Bertamu di kami dengan may kabisi be. Bertamu di kami kami peralaran ng ako be. Naulog kon mulo bersubak mo jak kainan. Dia muna berhuwas namin. Ngayon na si Kobe Sudi. Jadi sama ni mate. Dihita na marlungat tubo. Pagkasyob ng naurang kami sa Brazil lula nami. Ano otak kami sudah na sa cita-bota kabaliwan nami alele nami. Boloduk pwede son. Tuloy-tuloy siya ang nakaman. Darap ang ano pilih kita. Iko mulai bas video berhubas sudah berumur. Kinasama mo ito barolero be kamu tanya permangano. Iya.
Jadi, tapasonang majolo sa tokin, tapahudri man sa stokin. Siap gomar hiti na pasomi. Alani paso-paso matuhan pardongan sa rifam na silay. Sa gabi rumah tangga silas niruhan, rumah tangga si diruh. Lumobi rumah tangga na tao pangmusiko. Alituhan di bata aman ami hinorrohan nilas niruhan. Madiha muna amat karaja. Inata, sorry pada. Sokong ni manang.
Dilas Murata di Bukatan Servidor Ima Ujar sa keluarga kita mata-mata melalui di keluarganya kami be siya punguan PSB na rong Subagbor dohot do magnasaroha daladohak nakanyat ko higit ma-anakta dohot panumeta tibug labihan tujuan niya yun iwan ni anak iwan ni guru dyan ikut kamartuhan so ni mabang siya pumatay taboto day ang sabi ang karana Yang kedua, iya. Puro-puro kamantar tayo po na dito. Doon sa luna sa lupa. Badyo, ako partusiba. Puro lang, ikinitip puro. Oke dulu saling pandangan ya foto. Oke saling pandang. Ya gitu. Tahan. Sip, dah. Sip. Pilipit sanggar berkuruan sinu kumarga melahami aman marga nagar dohami bang narason kima marga dirajai Wala temanang dihita sa liyo. Ia manukung kamu marga nagar dohami. Marhitihon pamuhat sa marga siguro kabahamaran ko mahita. Ia marga nami marga siyahato. Agduli. Malaga ya di marga May be ketak bahaw marga siyahan. Pada rupuk kami be ketak bahaw marga siyahan tidak pikir. Maganido di hamuna ima di juga tutup mereka nyala di pemurut kawan dari sedario mulai sen pemurut kawan nawar-nawaran di mahita tutup jala di hamuna di jolo kami di bumi sambil marga kisor. Alanido di hamuna domak tubuh kami dari sedario ima namurak sebelum namin baca sinam kasusagi si pemurata atau sisagi kan mendawi terbesar panamit karena kami tutup ditikyo perjolo nami las magaran las marwan ketimuna salutna ia ditikyo perjolo nami ditikyo ima boru sisada boru mai dari ditikyo boru nagarani ima beremuna nagabela nami boru nami nagabi boruna alani pe dihamuna rumah tubuh nami di patikyo marga siya Politik penamar hulit kami, apa sampai sinam awal kami. Atung roksi nami mencalo siang pangurut kamar kasih
Jadi untuk semenukan besar kami dalam nama berjulu Tuhan Muna Ima sinamun na gulang ang las marah ibadah las marah hebat itu. Jadi dengan ibadah tamaho ima boru nabagat ko. Bulan na rin gano, takas malas nilona ita. Marhiti na pasok kita. Siya mulay na mangalak burungan sa tongan ibagas mo. Ima ang kadulinangin marga na laban. Marlas meroha ita mangduho. Ibagas choro ni dibaka. Na majalo pasok-pasok sa tuhani na hindi na puso. Marhiti manggidoli. Moriate di kamu kupasahkan takas na dudu masyarupan-upan pasok bangko kita na marhite marlas ni roha kita manggarana nako ima ianak konami marga sipolo tuhamu marga nalaban nasi tuturoha nami dibagi hamu sinamot iburut oleh ati yang pasahkan itu ang dia matututo kadik kinanayro tu parang pakuno ni benom na asan dia tu gabena niyo nanayro balitang mabagabi tumukal husi daruan ari ni helamot do poruto gabi ay takas do inala martaba-taba na uli martaba-taba na dengar diari na uli di bulan na dengano diho ito so nandokon ni baba nak kani molo di jolo ni marga na baban buru na baban mo alay mo roho tutungan ni bagas ni marga siya ima tulang ninyo pereko pursihan mo takpolagat sang benhonok ko ipaingot to ito molo tungan ang pagsalisiyan mo nino no pereko unang ito tumarga na baban kelaran tumar kasih hakko asa hulagayhan berenano ate kay toda postoro hakko alayo diksino honokku sada pinoma dosen tatamu dinamamuka keluarga na baru hamu di bagasa tiga karsura di besar mesaras tumbalo ya tolo idok sono sisi dia lusigoro au diari pengalulo bunga di papir rotot iku gabi mergugu hakku takas to ito do Oktober tinggal hamu di tano perserahani matalahi akan perlu matalahi ngolu siapari alai toktongu nang lupa opa zonok kedrim tu debata debata mana mengarazai roha do pikiran pamatangmu do totim ade asabitang ngaruwiris to kunga sumorot di dodok ni purba tua pakatiki na nang robit taong yulot ka na marlas ni roha ita dito hatta madihamu na dua berekuro boruku anak rilis boru torok tonga muna sa atula boru na dua elma tutu lomak masih dijual lomak nasutin lapor-laporan horas mahu selalu kabargelengan nami marga sipolong na tinggal di hutan suaksonima na tinggal sasa isuluma sa madugoktian na tigaran nung hozano hami sinabong nagorangi siyan hula-hulang domat tubuh nami marga dawagan wakatik kinanangro saham may tatupang gabiat saham ma siloboti mahami Gabi Papa, gabi. Sama jalan tuh kami. Ada apa masa upati. Gabi Papa.
las harta kene itu imanang majalo pasukas marbagasong ina guru nami jadi parmen muna anak mana jadi ila nami Ima tututunan. Ani marhide-hide las nirohan nami nadohot tuha mo tutudu dabalat tua mo lutuk sa kunok pimang ulos pasamot na ho pasang kami tuha mulai dohot ito las marohan ibadah muna las marohan terbit muna tukok parang mo idot na dua-dua asa bintang manurong diri sa upong manasumorot tudulong ng purbatua tuak katikinan ng rodi tomas dewa tama di hamo anak diri skor turong kumamuna yung may sa ador hadupang may napatugi tudulungku ador hatidi patugi orbo pepeng mahamu sarbatua pairing-iring pahupu saat tu naman nini saat tu naman barang saat solu saat tuhan kupasan tabi tu hamu ulos pasamu terulai dohot ko ito horas mahamu jalan kalian baik kamu malah musik nahupar pusing Maduduk. Main mama. Main na. Gabi papa, gabi.
Itu boleh matanya ni buah. Mandar hello. Jadi, soalnya ni mamang koro, gabe tu lah. Tujuh mo saya lanjutan ng koro mak, gabe masalah horas di. Pagsawani ng berenani sa luhutna. Kapala dulot ka sa garyon. Magsabarsado, tuhani dulot ka. Butiyo sa organigasyon ng bason. Isono huwag kani ulos sa tarong rako. Jalan namin o tanya tutuhan. Ang diat dipulian ni Ulaw mas narohat ka bila sa tuto. Kasa tuhani alam itupakon at palas naroha tuhita sa luhut. Asan magkukunahon namin hadog-hadog pang ma tunggu-tunggu ni lubu. Kalipasa man tunggu-tunggu ni horko. Dipulian ni ulaw talas narohon. Basama tuhani tuhamu sa luhut na. Bilehon umur na ganjang. Asasaw ka mo tunggu-tunggu ni pahukum. Sahat mo nomor ini, sahat mo nomor nono. Matutu. Jadi soal ini kita anggi. Pagpolokon na sa siyang kangan manang na siyang tudang na kapagkata. Wido sa pasah tulang na wido ang di man kapagkata. Nakaw na. Di na genggan gabiw ari dari setiap di mencari masuk-masuk mobilnya sukarnya bahwa ini tidak belum ada di. Jadi semua adalah pemahaman sudah sinutun. Karena sekolah di rumah orang dicakkan masih dua mereka mobil tidak tahu. Ini hamil aslinya tangan kami di sini na berpakaian. Untuk langsung di gigi hamil semua nama sinutun suara. Karyawan nama semua ini hamil. Sinutun jadi sila ni ketekas dulu waktu unang sigat-sigat ko mandokon ng naha aling naha tujuh ng hamil kasi sinutun bago ako dapat menguruti ko kung ditakin arang na maruduran pas maruham ni hamil kung hamil sinutun jadi sila ni ihobe buru mas maruham ito buru Muhammad turun bawah ke horo masih dengan tubuh suku. Kami Tuhan muna di bawah sesudario untuk semua dia bebas ulos. Lepas kami tuhohin na tuhoboru mas maramati. Idok na tua tuan lang lagi na tubuh siguro dididik ni tua. Tanyang namin ito ang kaliwata. Tubuhan anak mahamu tua puro. Doang muna may sarwa tua. Matutu. Sa dia main na bahasa dengan bilang tujuan niya kita mesti pertama di ham anak nama nomor tahi baru muda boy pangadu-aduan Matutu. saat solu saat kemudian upasahat kami ulos waktu ada horas mahamun jala gabian Matutu. jala upasahat kami tidak ulos ni Botoksan Jakarta ya sejauh sudah gitu dan segini udah jadi soal ini kamu mau sedang upasahat kami ulos tu hela duduk baru nabi benda mak
Jadi so Kanina di basana po, alagyan di tayo pasok yung kiyon. Kaya muna sa loop na marami. Jagar makapin mo naman si piring-iringan, hindi makapagdala mo. Matutup, di ba? So, ni Maria mo, hila, nagtobo. Kaya sa laryo, tapos yung matuwag taring di basana mo, di tayo pasok. Mulai na sagot sa atin sa laryo. Walau kami, katakas tibo na hobi. At pisel-seli, tulak ang sumi na lugar kay nakakamahan hindi. Jadi, doon namin di ho, hila, nagtobo. Walau pinukta na marumatan kayo. Pinoto maruhuk ni na marhula-hula, marboro, so maninan na maragalo na maragalo. Kalau itu penon ita na basahani hamo, bilihamu marisilo magtuhumo na margasipulon karna saksamani ng marka asulusa matibagtayang. Usap kami ulas ito labor ihamuna bahila namin dok guru nami sama mohora suhuk mamu gabian. Nanti komputer kita beli gabian ya tulis ini ang mga laka kusima apota parsa. Ang 10 dito cuma ni 10 lalu. Sudah kata masuk-masuk ke sana kami. Lalu lolo apa mo mayanon hot bartongan ija. Jadi anak nagaro nami. Oh, gabi papa. Jadi nagaro mo mga liyan kerja memakai kita. Ido papa. Hidup ulang sa tamaan mo hilang kaliyan. Langsung mak. Baik mana tahu nih. Gabi papa, gabi.